secondly and lastly, there is something we need to be beware of. There is something we need to be aware of, and there is something we need to beware of. Beware. Kinahanglan magmabinantayon ka. Kinahanglan magbantay ka. Look at verses 14 to 17. Paul says, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Listen, usa sa pinakadakong problema sa early church, New Testament church, was that many, daghan sa mga Jewish Christians, felt it was necessary, gikinahanglan sa mga hintil, Gentile Christians, to be circumcised or to follow the law. Amen? Nang kinahanglan kang magbantay ani, himuon ni ninyo. Kay kung di ni ninyo himuon, dili mo maluwas. Dunay addition ba? Gawas ni Kristo, dunay addition. And listen, we need to be careful because dili lang na sa ilang time, even sa atong time karon. Daghan kayo rong doktrina nga nang lungsot. Yes. Unya karon kabalo ka sa atong time, sayon kayo pag-disseminate sa lies. Kasayon kayo pag-disseminate sa false doctrines and false teachings. Why? Because of the social media. Yes. Amen. Amen? Because of the social media. That's why I'm warning you, beware. Amen. Pagbantay ka kinsay imong gitan-aw diha. And if you started watching and you are confused, you be careful. Yes. Amen? Amen? That's why kung doon na kayo kalibugan, you come to me. Amen. You ask me. Amen. Amen? Pangutan na ako. Amen. Amen? I'm happy, amen, to answer all your questions. Yes. If you can debate me, you debate me. I'm happy to debate you. Kaysa madala ka, imura ng tago-tago, nakalit na lang, uy, ito na mas natindaan si Brad. Yes. Are you with me? Amen. Amen. Silang Pastor Wendell ay igsuon niya nga membro. Pag nakaagtulag Mindanao, pagbalik, natindaan na. Pag-away. Amen? Igsuon ni Brad Lourdes kalunsag ba? Nakaagtulag Mindanao. Pag-uli, uy, natindaan na. Kanya, grabe kayo ka devoted. Pag-uli ka nagkakuan ba? At Mindanao, pag-uli, devoted kayo sa natindaan. Mga karon, wa na, makikdebate ng Brad Lourdes. Kada kita ko nila, basta mag-isgot o Bible, lalis ko na. Munang magbantay ta, amen? Magbantay ta kay karong daghan kay mga doktrina. Nawa na sa Bible. Yes. Katawanan yung nagsunan. Nga, in Google, if you're going to look at Google, the Google says na ang nagtukod sa Roman Catholic Church si Kristo. Can you imagine Google imuhang patubagon? Google is not the authority. The Bible is the authority. Amen. Amen. Tinaw mo ng Google. Di man mabasa sa Bible. Di ato na sa Google. Ya dili ba ito nang gisulti na sa Google tinuod? Yes. Ang tanan na sa Google. Who is Vergara? Di ba lahi ang tubag? Yes. Amen. Mao nang magbantay ta sa be careful. Amen. Amen. Be careful. Nga dili ikaw mo ay mandala. Ikaw mo ay mandala. Amen. Kana mo na nindot. Yes. Amen. Kaya kabaluman ka mga kaigsunan nga sakto ni atong gitudlo. Amen. Sakto ni atong baruganan, sakto ni atong doktrina. Mao ni problema mga kaigsunan sa early church. Doon ay mga Jewish Christians nga kabalo ka, this is one of the mystery. In fact, in chapter 1, unta niya akong isgutan, but wa pa na ko nahan ay uktarong. The mystery, there's a mystery there na gisgutan. And one of the mysteries is that Christ is in you.
Another is, ang interpretation is, one of the mystery nga, ang church, the body of Christ, is composed of Jewish and Gentiles. Are you with me? Kabalo ka, the church is a Jewish institution. Kitang Gentiles, nakatapot ramang guta. Karon, pag na, ang mga Gentiles na naluwas, during the time of the Apostle Paul, in fact, si Pablo o si Peter naglalis. Yes. Gi-confront ni Pedro, ni Paul si Pedro, na ikaw ba? Gusto ka nga, ang mga Gentiles, himuong Hudiyo. Kanya mo, walk out, manggani ka. Amen? Di maayo. Inus Pablo. Salamat mo kayo na itong nagtanaw. Acts 15. Okay, sa Bible. Okay pa mo? Amen. Acts 15. Hapit ka mo, Juan. Gamay na nagkulang eh. Pila na lang ka page? 20 na lang. Acts 15. 1 to 5. Itawagin mo ka. Kuliam. 1 to 5. Ready, go. And a certain man which came down from Judea taught the brethren and said, except he be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. That's the law. Kabalo ka ang Ginoo, dunay in the Old Testament times, naghimo sa covenant sa mga Hudiyo. O ang covenant, ngayang gihimo, iyang usa nga symbol is kaning ang tanang lalaki, tuli. Tulion ang inig 8 days old. Tulion ang mga lalaki. Unya, ang pait ani, di man problema ng tuli nila. Ang problema ani, kay gihimo nilang doktrina, aron sila maluwas. Di kaning mga Gentiles na doon po na tuli. Ay, kagkatingala. Kay Gentiles, yung sa mga ganong, imoon man na ninyong, ipanundog man ninyo sa mga Hudiyo. Amen? Amen. Natoy, amahan. Dungog na sa bumalik. Nanugon sa hospital. Yan sa siyang asawa. Dahil sa dahil kagatan ko. Kiman na taon itong mga anak. Mangod kapay para ba kayo na itong anak. Lalo taon dahil ay taon nagpasakti. Ay taon pagminyog lahat. Yung sa magdudangatan na ito ang yung sa bada. Huwag namatay sa tuli. Huwag tuli yan ba na? Tiyan mo na ang tuli makaluwas. Amen? Tanawa, kung sa isang bayan. When therefore Paul and Barnabas had no more dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them, should go up to Jerusalem and to the apostles and elders about this question. Grabe, ano? May dako, mga problema. And being brought their way to the church, by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles. And they caused great joy unto all the brethren. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders. But they declared all things that God had done with them. But there rose up certain of the sect of the Pharisees, which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Tanaw ba ni mga Pariseo? Notice, kaning sikta sa mga Pariseo, niingon sila, in order for anyone to be saved, they must be circumcised. That's why Paul deals with the problem by pointing out in Colossians chapter 2, 11 to 13. Ingon si Paul sa verse 11 to 13, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, being buried with him in baptism, whereon also you are risen with him through faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. 13. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having
forgiven you all trespasses. Diri deal ni Paul ang problema, kaning problema mga kaigsunan nga sa sayop nga doktrina. Amen? Amen. And in Colossians 2:14 to 15 ato nang gibasa diha, Paul is stating that through the death of the cross, to the death of Christ, Jesus has fulfilled the Old Testament law that condemn us. Mo bitaw ng karon mga kaigsunan, we are not under the law. Amen. Amen? Amen. When Jesus Christ died at the cross of Calvary, Christ fulfilled the law. Amen. It was the law that condemned us. Makasasala ka, makasasala ka, makasasala ka. That's why Jesus Christ came to this world, fulfilled the law. Amen. 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 Look at verse 16 in Colossians 16:17. Ingon dang verse 17, 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink Amen. or in respect of any holiday. I mean, wala problema ng naiban magdilig kaon, di ka pwede mo kaon ana. There are some health reasons and some of these are good for your health. Yes. Pero kung himo mo na natong rason nga di na ta maluwas kung mukaon taan ning pasayan. Oh. Amen. Yes. Mukaon kag nukos, although maayo naay mga maayo anang health benefits sa ato ang lawas. Yes. Amen. Labi na't arthritis ka, di lisod kayo magsitag ka pasayan o nukos. Amen. Pero lami ba yan ang pasayan? Oh. Ang nukos. Butang. Butang nga gamay ata. Amen. Wa na'y problema. Ang problema na kung himuong doktrina. Yes. Nga di ka maluwas kung di nini mo himuon. Di ka maluwas kung di ka mukaon. Unang ingon si Paul, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or it's not holiday. Holiday. Not holiday. Holiday akong basa kanina. Holiday no? Holiday. Or ano sa pa? New moon. Ano sa pag yun? Sabat. Aligsan yung sa balista bayaan eh. Oh. Kay apil man yun ang kabalo ka kung maminaw ka silang teaching. Si Kristo kayo makaluwas ay nagpalansang sa cross. Pero at the end of the one, dito mga kaigsunan, kinanglan ni mong bantayan ang adlaw igpapahulay. Amen. Wala na yung issue. Kaya bisan kung siyang adlaw, ingon ang Bible, basta imong gingalad na sa Ginoo, wala na yung problema. Amen. Kaya bisan pag ang insakto Domingo or ang insakto Sabado, kung di ka luwas, wala na yung pulos imong pagsimba. Yes. Amen. Amen? Ang pait, anak, kung himuuna na to diring doktrina, nga kamo, di mo simbag Domingo, di mo maluwas, kana, sayop na. Yes. That's what they did. Amen. They're imposing the law as part of salvation. And we need to be aware. We Amen. need to be careful ani makigsunan because there are many Bible teachers nga kung wa kay enough knowledge, you will be convinced. Yes. Because they are good in twisting the scriptures. Yes. Amen. Amen.